Hagabay day, ba't ka ni ka-election ka pamanta? Nasmo ba si Pagpa, nung siyong gidang kampan, nasmo tuwa pa. Yakin issue ki papel. Yakin issue ki papel. Hindi ba ngam? Yakin jing kren na kalian to kasing Congress. Namar buon ba ki AKA ki bakal kren na kalian to kasing Congress kalong babakla hadu kata-kata. Dalam ia pet ikiwe ki jelaro. Kadon bet kata ka jing ya kle haulang hakabay day bat ka jing tao ya sarkar. Tingiru hangni imban sieng ihaban sim ikini ki arbot ki MLA nakaliang jongka BJP tama kamul pa bangidon kata kajing ete elok hagabay day bat kani kajing elap election lana kadon kajing ete elok te tamud hagabay day bat MP ru ka BJP kani ban kersyani Syar khadar kanyat bed ya drenti ki kampan roy kanyat bed ya drenti ki kam ki ba ngi kum ke chat ban riu red pan ya kandu nakabor sigapor laban penbet genti yakini ki AKA baro hakaniga ri ka bait ka chongi bat kaniga jing force new nakaliang jong babun balang ki patba menta kaniga jing dili kala urlong chong hakaliang persya kaniga kabu yangi kubang ini ban suto baka kongres lala kale bahakan no kanuru ngatrai te sisparo kan poin jemino mau tho hakaniga MP election kumjuru kumalaong ba Marshal mene hakabede bat kajingjit yo candidate jo ke parti kongres hakatu ko si hakabalong jingelang hangni bat giwe jingelang ngalaong bat ngala kentu ya ki perlok ba kade mendonno kajing sutu kathong ka jongi kalong bagide ban job ning kong nang ni namai rang constituency ka jongi para bagide ban job ngidon kam patrisi tom ban kringru iki babun ban kersian hakadi ka MP election ka pamenta tingin ken ma ba khatwei trik nginum song thai tar hadu bangni kendu ya khatwei trik temna fi testan atau kali-kali lagi ready Ya nak ngilang ni. Hai jidan. No, oh, Bima. Oh, tak okey. Tem nak katin nak. Tem nak. Ha.